Kisii na gwikirana ime county ya Nyamira serikali ya county ya Nyamira ise mugavana Nyaribo litukuria rero banyarako bakubwatuka amariogo aisaine chiribu emerongo 3 ukwana enyagitari eyo ya Nyamira nigo Nyaribo anyarako bagoteba eingatie bitambukiro boteneni bwa serikali ya county ibo anyarako bokwenekia buna bwanyarako bogosira anene sector area yobochenu boigo Nyaribo niga anyarako bagakoboria serikali enene enyarako bekweneke ya bwateranire amoneke ombekerio koena na amariogo ya kemsa elio kenyarako bekobwatoka amariogo aisaine anene gochia soboteneneri bwechi county sector yobochenu musakio ito mwana maya kure county Nyamira job mangi amonoroboti oruo Omugavana gwe county Nyamira nigasio linako bwatoka amariogo yeligo lichimilioni gwetani emerongo 3 ayuara chikwenanwa kushinyagitari emia na 13 imiji sabu county isano chia Nyamira Igo asobwenga amariogo mnalala tebia ayatwanya oraka 1 million ayandina arabolete 8 million lakini akaragocha ndoya beke na consumption yetu ya distributed merueni. Omuyogo yokolekana isiko ya magacho amanene county Nyamira ni wekera nunegati abaraibu na Susan Akumuko Kemsa anmwan kikorwa service yomo county commissioner omonogeribwe county Nyamira omonogeribwe county Nyamira Okero aba MCA na bawaziri be county Nyamira. We are willing to partner with you further to ensure that you get HPTs so that we can realize universal health coverage. Omugavana we county Nyamira nateba nabegete emiroberio elinde kweneke mariogo tali koibwa asate batali gochwanchira nanganeyo otomwa chemist na nyangoti idona abantu baito wango dispenser mariogo who are directing patients to particular chemists to accord their mariogo so that this is already somewhere we deal with the seller and the supplier. Ensemu yogosira kwa mariogo entunda entangani nateba mbaya bwateti elinde akairaniwa Yoto bwatuwa komu na mariogo na asili ngozira arenge inaroje tiembao lakini omwali yana akakaneta yo moja wele kiati de tirali yoro omurawa wende kolina na wame telekini ensemu y'omuwaziri ntenenera bwobochenu oyuboigo otenenerete obonchereria Bernard Maina nateba mbachikwenekia buna mariogo ayungo ikerale abamenyi be county Nyamira ase oboikeranu. We will ensure, Your Excellency, as you have directed, that hizi madawa zifike kwa hospitali na sio tu kufika hospitali lakini sifikie mwananchi ambaye anaenda kutafuta huduma katika hospitali zetu. Omonogeribwe county Nyamira nasaba ekiombe gya kemsa kwenekia bunankuru bara mariogo kera chingaki elinda mariogo ayo abegawe ikera abamenyi. Mkiwa na madawa mengi pale tuambie, we provide an environment that can be conducive for you to supply with drugs. Watu wetu sio hawana pesa ya kununua madawa ndio watu. Mkate hii maneno ya kuchangishwa harambee wakati watu ni wagonjwa. So just make life easier for you. Take up that NHIF cover so that life can be easier for you. Boigo engana yabage gutuboka n'umugavana we county Nyamira Nyaribo gutambuka ebitango byokuganya ko Morusia ekerogo. Tunaambia Deputy Governor Dr. James Ondicho Bisami. Pia tunaambia watu walikuwa wabunge hii kaunti yetu ya Nyamira. Waache governor afanye kazi. We have been getting these wins over the petitions and now over indictment. So God is with you and we want to work. Thank you, our speaker, for standing with us. Kuruase county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.